wamepanda, ni watoto 1, 2, 3, 4, 5, wote wamepanda ngamia, wanataka kupata starehe na ngamia. Acha tuone venye inawarukisha. Aha, imeanza kuamuka. Kwa wenye mnatufuata, ngamia zinapatikana hapa Kenya. Ni mzuri sana, zinapeana raha watoto wakubwa. Ukitaka kabisa kupata sherehe unaweza itumia. Very nice, very nice. Imekimbia.
Kuna meno kubwa. Kuja uone picha. Unashautia nani? Ni vile iko hapo kazi. Mimi naona picha. Iko hapo kazi. Nataka niongee na mwanaume hapa. Nimefika area hii, nimekutana na mwanaume ako na mnyama ambayo ni it's amazing to kuangalia, very smart, na nataka nielezee venye nafanya. Yes mister, wanakuita nani kwa majina? My name is Kenneth kama Mwangi. Okay, I do with the cameras. Okay. I don't retire. Very nice, very nice. Nimeshukuru sana. Nimeshukuru kuona hii mnyama, nimetembea nayo. Hii mnyama iko na miaka ngapi? Naona lakini unaongea na sauti kidogo. Ongeza tu ka sauti bro. Okay. I got 4 years. 4 years. Hii mnyama inatembea, nimeona unaweza irukisha, unaweza ikimbisha, ikakimbia, inaweza ruka mahali. Nataka unielezee, inaweza ruka kama mita ngapi? Okay, tuseme kama 2 meters. 2 meters inaweza ruka. Na kulingana na vile naona ni kubwa hivi inaweza beba kama kilo ngapi Ni kubwa na mtoto. Mimi kulingana na mimi kuona maoni yangu, mimi naona hii ni kubwa Ni mtoto. Hii ni mtoto. Okay, nataka kwanza uweke watoto kama 3 tutembee tu hata mita ngapi, watu wote wanaangalia hii kamera waweze kuona venye inatumika. Okay, sawa, hakuna shida. Toto pole pole. That is amazing. Panda ni watoto 1 2 3 4 5, wote wamepanda ngamia, wanataka kupata starehe na ngamia. Acha tuone venye inawarukisha. Aha, imeanza kuamuka. Kwa wenye mnatufuata, ngamia zinapatikana hapa Kenya. Ni mzuri sana. Zinapeana raha watoto wakubwa. Ukitaka kabisa kupata sherehe, unaweza itumia. Very nice, very nice. Imekimbia. Kuri make ndashaka kubasobanurira ubuzima bw'inyamaswa. Ingamiya inyamaswa igira ubuzima burambye kandi ubuzima bukomeye. Ni inyamaswa imwe izi kwiruka, kandi inyamaswa ziboneka ahantu mu butayu. Bitewe n'ukuntu ubuzima bwazo zibikira amazi, zikabika amazi menshi, zifite igice cyo haruguru ku mubiri wayo, ifite ahantu ibika amazi, ikaba yabika nk'ijerekani yuzuye. Ayo mazi akaba yabasha kuyitunga nk'umwaka wose. Ni inyamaswa ikomeye, inyamaswa ishobora gusimbuka ahantu harehare, kandi inyamaswa ishobora kwikorera ibiro byinshi, kuko uyu mugabo uyicunga mwakomeje kubona yagiye abidusobanurira.
abisobanura muri make, ariko nanjye nagiye mbibabwira. Muri kubona ukuntu abana barimo bishima, barimo barayiryaho umunyenga. Hari nko mu bihugu zitagaragaramo mu Rwanda n'ibindi bihugu bimwe na bimwe bikikije igihugu cy'u Rwanda, ariko nko muri Kenya ziraboneka nyinshi cyane zitandukanye. Nibwo rero nagira ngo mbasobanurire ubuzima bw'iyi nyamaswa. Uburebure ingamiya igira ni uburebure bwihariye ku zindi nyamaswa, haba mu butumburuke ndetse no mu bugari. Rero iyi nyamaswa iyo igiye kwicara ihera ku maguru y'imbere, ubwo niyo twakwita amaboko, ikabanza igaca bugufi igashyira hasi, hanyuma igakurikizaho igice cy'inyuma. Ndetse n'iyo igiye guhaguruka ihera imbere igakurikizaho inyuma kugira ngo ibashe guhaguruka. Rero utarayigendaho ngo ubashe gufata neza ukomeze, iyi nyamaswa ishobora kugukubita hasi. Rero gufata staye yayo cyangwa se kuyiryaho umunyenga ni ukwitonda cyane, ndetse ukabanza ukayisobanurirwa bihagije. Yes, ni ukuvuga ngo iyi ngamiya ishobora kwirukanka mwaba muriho mwese, ikiruka mu birometero umuntu ubwiwe adashobora kwiruka. Kandi tuzi neza ko ikiremwa muntu nacyo ni kimwe mu nyamaswa zibasha kwiruka. Yes, rero ingamiya ni inyamaswa cyangwa se ni ikiremwa gitangaje kandi gishimishije ku isi, cyane cyane ziboneka muri Afurika. Mu butayu zirahakunda cyane, kandi ni inyamaswa zigira amata aryoshye. Ni inyamaswa zikamwa amata menshi. Harimo benshi batayazi ayo mata, batarabasha kuyabona, ariko niyo mata ahenda cyane, arahenze. Ni byinshi cyane ingamiya ifite izindi nyamaswa zidafite, niyo mpamvu nabashije kubagezaho imikorere n'imigenzereze y'iyi nyamaswa y'ingamiya. Yes, ni shata mukomeje gukurikira hano kuri kamera. Mukomeje kumva uburyo bw'iyi nyamaswa, kugira ngo tubashe gukomeza kubagezaho byinshi. Kora comment utubwire ibyo dushobora kukugezaho, cyangwa se ibyo washima kurushaho. Niba hari n'iby'inenga nabyo turagerageza uburyo ki twabitunganya kugira ngo dukomeze kunezerwa hamwe twese. Yes, ni Shata Mukazi YouTube channel. Subscribe, comment, like and share. Turabakunda cyane abo hirya no hino, East Africa, Kenya, Uganda, Rwanda no mu bihugu byo hanze y'imbibi ya Afrika. Yes, thank you so much. I'm